Boy pathi sa chauhlan ning chang he pe tlai in thai ding mi thiang 6 dus apakhat nak edi zala hlai nga ni achimmi thilri thiang hlim na chu boy pa cha a thian hlim mi na tlang boy da ti lo midang ni antong ok aselo chu chu tlang boy le bishop long ni athiang mi thilri boy pa thi sa asilo a achung thilri pol kha antol rel ok asi tinak asi Sing Basil the Great edi zathum som thum in zathum som sari pakwani achimmi good in communion boipa thi sa chaulhan nak nol chu minung na chong a pul tlun chan ngal eo kat be pandemic I chon afoi mi zot nak thalo tlun chan long a on mi asi hi bia hi edi zathum som li pariat a Jerusalem khwami mithiang Cyril sin bia arak le nak a achimmi asi Saragossa Council zathum som riat ni good in boipathi sa achauhlang mi pau chu khrifa bu in chuakna se arakti re the synod of Rouen edi zarok som nga ni good in boipathi sa chauhlan nakha aning changlo mi thilsi ning achua tar kho arakti I arakham Constantinople khwa a avoi ruknak ecumenical council edi zarok som riat in zarok som riat pakhat ni zum tu na kha an good in boipathi sa chauhlan loading in arakham na nol azul lo mi chu Khrifa bu chung in chua ding tiang in rai rin nak arak pek na Saint Thomas Aquinas edi thongkhat zani kulnga in thongkhat zani somsari pali Summa Theologica Part 3 Question 82 Article 3 Reply Object Pariat a boipathi sa sacrament chu athiang hlimmi asi cha a nol ngai tu na long ni tong phung asi chu athiang hlimmi sacrament boipa pumsa le thrai chu tlang boi na long ni tong ding asi tia ati Trent Council edi thongkhat zanga som li panga in thongkhat zanga som rok panga ni tlang boi long ni athiang hlimmi kut in boipathi sa tong nak nol chu lamkal tu phunglam asi tia ati Pope Paul VI ni Memoriale Domini a boipathi sa sacrament tong nak le pek nak nol phunglam hi kan itlai pengding asi tia ati Pope John Paul II ni Dominice sine a athiang mi boipathi sa kha good in phot sam chu thim mi tlang boi na chawvo asi tia ati